Ini media tahu dong no, orang sini ini deputation. Ngerti saya mana tanggal lain tanggal 21 September 2025. Jeng je kenamane mote, Hajamara multipurpose community hall je West District ni MP Biplab Kumar Dev ji ni kaisa meeting program tongmani hino, gai aro যেকোনো কারণে বড় নিবিসিং গন্ডগোলং খা গন্ডগোলং মানে হলো তিপ্রামো থানি শাখা বড় একটা ফলস কেস রেখা আ কেস রিবই চিনি দুইজন কর্মী না দুইজন কর্মী না বড় গ্রম খাইছে তাই আরো চিনি দুইজন কর্মী বাজার দি থাংপুরো লামা কাছে বুজাখা আবনতেই जों চিনি পার্টিনি তরফে এফানো যে ব্যক্তি উন্ডে দংখা বড় বে এফআর কেসে খাইকে ফিয়া আবনি IFR ni kuno follow up kiri ini segera. This already kuridin dok kaitong kaisi. Kayak abon bagainya sendiri deputation dika orang sidai PS ni OC ni thani bo. Seng saka je fall case mani abono dakti udroma khainai. Emong je victim je bujang nai bo je case ni mani aboni follow action nak tahu gara tangi nai meya aboni jawab bo sengka. Tapi ultimatum dekha 24 hour ni bisingo aboni follow action mari nai. Angkai kub jukti jokto salaiman usingo osi bokog rekha aboni follow action nanai follow action dinai hini. Gabono sini asal tini main nungko angkai orang sing abono sana nayo. Today just we apply the paracetamol. If the paracetamol is not action, then we bound to apply the antibiotic. Akong na sembrono saka Shimna jotin selai peaceful constituency saite kendro ni bising seng saimono Shimna jon selai sandipurno obo area ebong kendro o jagao kisu borok pori sartho poritar pori tartho khainani bagai oro gondogol sob samay phrangna nai tongo piaba seng abono riglak aboni bagainya sendiri deputation dikha osi sabno saka jadi peaceful naik dong hengkai peaceful babe tongna hengkai o jagao nirepekho babe samungma khainai nirepekho babe samungma tangnai otherwise hengkai aboni tamnai alka bokhak reaction manu jehetu seng saka chini bo case khaijak tongo nang borok nakhai romya abar chini borok nakhai nang rom manu gauro borok nirepekho khaba kaon bagai osi gosika borok action nanai an bagai जों खुसि हंखा जों नासिन तंनाय जदि nya hangkai bini repeated जों taisa जों wansugai जों decision mana bonai abono tinini main je deputation ni obo ini je deputation ko sao manda tini bishes kai जों hamai mariwo sini block president Shimna block committee president sini borang nang Nirmal Deborma sini working president tongo kunai Amit Deborma tai sini Rajkumar Deborma sini YTF ni vice president tongo central TWF ni sini general secretary tongo district ni sini vice president tongo TWF ni erpore sini Hajamara subzonal ni chairman tongo ang nije Sumli subzonal ni chairman